Имавте исклучителен тежок надпревар кој на крај не заврши во ваша полза. Што сметате дека го одлучи победник од вечерва? Pa očekivali smo ovako nadprevar kako beše danas, mislim da presudilo eto, možda što je Vardar manje grešio u određenim trenucima, mi smo napravili neke greške i Vardar je to iskoristio, mislim da eto, prije svega vrlo dobra obrana Vardara i je donijela prednost u ovoj utakmici. На крајот Вардар го освои второто место во групата. Што значи тоа за вашата екипа? Pa trenutno ništa. Mislim da ima još puno za igranje, imamo još dosta utakmica, sve je moguće, tako da u ovom trenutku za nas mislim da imamo sad dosta važne utakmice koje slijede, tako da vidjet ćemo po natama. Вашите желби и очекувања ова сезона во Лигата на шампионите? Pa očekivanje je Final Four, sad vidjet ćemo to očekivanje. Imamo mladu neku novu ekipu, teško će biti naravno, ali borimo se, trudimo se, ja se nadam iskreno da ćemo ostvariti očekivanja nas i naravno kluba.